Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dhabi Yahya Atwallahu Amra fi Siyah wa Afiyah. ولجميع مشايخ التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصائح الدينية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumi wa madana bi asrarih wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam kalimatani khafifatani. Kalimatani utai kalimat loro khafifatani kang enteng karone al lisane atas lisan. Sangkilatani kang abot karone fil mizani endam timbangan. Habibati tane kang den demeni karone ilar rahmani marang Gusti Allah kang maha welas yaiku subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dengan Nabi dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, terus dalam timbangan amal baik itu berat sekali. Dua kalimat tersebut disenangi dari Gusti Allah, yaitu kalimat apa? Kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi kalimat subhanallah bihamdih subhanallahil azim itu ada dua kalimat yang mana mudah sekali lisan kita untuk mengucapkan, itu yang pertama. Terus dalam timbangan amal baik itu sangat berat sekali, termana awak dhewe maca semudah itu padahal, tapi fadilahnya gede, fadilahnya agung. Sampai timbangan timbangan amalnya ade abad ya dengan subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut itu kalimat sing den senengi dening Gusti Allah. Wa an ummil mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha anna nabiyya sunna nabi kharaja ikum yasinten nabi min indiha saking ngersane Juwairiyah tumaraja mangkon nuli bali sinten nabi ba'daan adha ing dalam sause manjing wektu duha sinten nabi wa ya hale utawi Juwairiyah iku jalisatun iku pinarak tusabbihu hale maca tasbih sinten Juwairiyah. Mangkala mangonika sinten nabi mazilti apa ora leren sira al halati antase iku antase tingkah allati kang faraktuki kang pisah ingsun ka ing sira alaya antase halah. Qalat matur sinten Juwairiyah na'am nggih. Walang dikasih nabi laqad qultu yakti temen maca sapa ingsun pada yang dalam sause sira arba'a kalimatin
ing papat pira-pira kalimat. Salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Lau wuzinat umpama den timbang apa papat kalimat mau. Bima kelawan barang kulti kang maca sira mundur yaumi ing dalam mangsa dina iki. Lawazatan hunna mangka yakti nimbangi apa papat kalimat mau ing ma yaiku subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Terus dengan Nabi malih den critake saking Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Garwane Nabi kharaja min indiha thumma raja'a ba'da an anha wa hiya jalisatun tusabbihu. Bahasanya Nabi iku miyos saking Ummul Mukminin Juwairiyah. Terus nuli Kanjeng Nabi kembali lagi setelah waktu duha dan melihat Ummu Juwairiyah itu sedang duduk. Kemudian sedang duduk dalam keadaan sambil membaca tasbih. Terus Kanjeng Nabi dawuh marang Ummu Juwairiyah, mazilti alal halati allati faraqtuki alaiha. Apakah kamu senantiasa dalam kondisi tersebut, maksudnya dalam kondisi membaca tasbih, duduk membaca tasbih. Ketika Kanjeng Nabi tidak bersama dengannya, maksudnya ora bareng karo Ummu Juwairiyah. Terus Ummu Juwairiyah matur, "Na'am, nggih." Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin law zinat bima qulti mundur yaum." Jadi ketika Kanjeng Nabi membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim dibarengi karo Ummu Juwairiyah, seolah-olah kok Kanjeng Nabi macane ronda ana jedane. Tapi Ummu Juwairiyah menengae. Terus tibake sing diwaos Kanjeng Nabi yaiku ana tambahane. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Teman-teman ingsun maca setelah kamu Ummu Juwairiyah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ingsun Kanjeng Nabi iku maos 4 kalimat diulang-ulang 3 kali. Maka ketika 4 kalimat tersebut ditimbang dibandingkan dengan bacaan kamu sing maksudnya bacaan sing ora ana tambahane iku mau dibaca sedina, maka timbangan bacaan sing ditambahi 4 kalimat tersebut iku insyaallah lebih berat, yaiku apa? Sing asale subhanallah bihamdi subhanallahil azim iku sing diulang-ulang, tapi Kanjeng Nabi menambahkan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi ketika dengan Nabi dapat diambil kesimpulan bahwa awak dhewe membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim zikir iku ya sak terusé ditambahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maka ketika 4 kalimat tersebut ditambahkan pada subhanallah bihamdih subhanallahil azim, maka timbangan amal tersebut akan
insya Allah lebih berat, lebih membandingi daripada bacaan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 1 hari. Padahal iki cuman 3 kali. Wa min anwa'il adzkari al-katsir wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.